Tonight boy oh hey tonight project ka hamni line ania hey ini music video ni thar le don dinami oh music video te poi hey tun car a hian shoot kan tuma ani ju em thar sunom vian friends lama tong in interview ti valley Friday show en kan mu cha ke ti sia chu ve chu ka rom be sei de che hun te win siam thing em le ram ti the Friday show homo ani chu nia thei lo tu rom cho me ne tumila tro hun a thei jon in tun Friday vel te hi ti tumila I manang em le tun Friday ni som ni pani him ni som ni nia tra ang chu pan lo tu rom cho lo ka lo mom do le ro chu ni cho ang ti ga nang ma di hemi the Friday show again publish on in Han Plaza a thei jon in tun Friday interview ong chinga nang ma rim kha chuan in next Friday vela ni som ni pakwa ni som ni pakwa la ma ta chu nan ti chuak chi ang than le chung vel chu nia chu ti ko mo bom ve nang ni lo yang ka la he su the la de pom chong he na chu ni he enge mo chin a chu ni te pe de do pom chong he na nang ma fence lam pang zo ga he ni he Friday so ting kan huang hian ron ti ve ren do chu lo thi lo ron ka le za ni te po ron ka chin top se ni chuan enge mo ila Jerusalem TV ka 1 million ka viewer ka kai chho to in ka ria nia man ni lo khan tu ni kai kai chho ven enge mo chang khat le thu non ang vel tal te chu kan ti du no ila tu na hian mo ne am tu do me cha ko ma lo take me in 1 2 3 take me in I'm coming in have no consideration grab me out I'm moving out there's just no limitation dump me out I'm moving in I'm walking out psychological romance Jerusalem, oh Jerusalem, Ole hey, the Friday show here, tun naya here me interview na anon nei do na. Ta here zona nei do te in lo mani chuan an mani englo a here comment na lama te po here zona te po in lo comment nga. Chuan hey hi ni som ni pakwa Carle Friday ni som ni pakwa hian garon ti chuan ni do na an mani hian an mani hemi the Friday show channel hian anon ti chu don ni chu zona ne piang in ti khan zona in ne piang kha lo comment ula chuan khang ho kha at kan thei ke man a chang te garon nei don nia lo me Friday show clear to de chi bai phek ula hey tun tu ma hin van ne thak tak main vanal chan himaral te interview karon nei thei do na ani hi comment lama te po mun sang sanga in ron soina sa non request na sa ti ka ria tun tu ma hian in ani hi kan han bem mop mopa hun chep takara anin hun tha te lo siam saka achunga po kan lo khop me a ani chungcha a hian in
zo du engemo kan lo in zo chu thei lo te po kha thei kha tiang kha link tel tu khan ni pui zo na le chan na kha le thei do na comment section na ma khan in a cham china hriat chak zong in ne ang chi zong kha in lo comment nga in lo ziak chua ka nga chu a tha kan ti zong te le pui mo kan ti chin kha kan lo chua ka nga ani hi kan zo le do na ni ti kha kan soi du boka tun tu ma hian in fan nei ka in tia ani ka interview thei tu hi ani interview tu hian in thei to i ka lo chua ve do ma ka lo lam na sa ve em ani hi kan bia ani te point chat takin min lo dong songa hai tun tu ma te po studio a te kan han zai dun ve lop khan ya chunga po lom thu ka soi mo la Friday hian ini som ni pani hian kan interview nga next Friday ini som ni pakua kan ron ti chuak do ni ti kha kan soi du bokani wanal sam himaral te fence tan mai chi ni lawang ti kha kan soi du bokani a